Jakong nipain kora hiniarni Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Saika matum Bongaigaon Dhubri Jila Parisara longa Chief Executive Officer mate CEO Biswajit Goswami hinpen sai ke pachun PJ phan tangka kirung lapen ke chopang limpwa birta ke longa tengpen Bongaigaon along ke do Sangram Niloi pa hemalong kirika khuruk damasai ke dengpon padolo Chief Minister's Anti-Corruption and Surveillance Wing laban pulis asai ka matung chelang petpen labang so kirika khuruk damasai ke dengpon along Biswajit Goswami apiso menpen kikim pona hem Sangram Niloi polong ghonta krehini dokayan kirika khuruk asai dengpon lo laso hut diwan pa hem so along kirika khuruk ke padopona hut ongdung ser lapen kuti hinira lak thom ke isi dokaya tangka nepon long lo prejam bank passbook truck lapen Biswajit Goswami bank statement along dihin asai sikpit pusitami angthek longpon lo birda kiripon long atengke Biswajit Goswami hin pen prejam long khri selong long leka charai pon sitami du labang solong le long thedung market complex sitami kikimpon du pon thek ke longpon dolo kirika khruga sai ke deng ponang ko athilake ke damtang jak hongni phain kore isiani Directorate of Vigilance and Anti-Corruption hinpen Dhubri Jila Parisat Biswajit CEO Goswami lapen Assistant District Program Manager Mrinal Kanti Sarkar aphan tangka ke hang lapen ke chopang lima jok nep ingnang pon erphilo Jila members atoma phan government scheme along pen developmental projects asai nang pachok pipo pa men pen surit home kep atangka kedeng pona hutsi atangka pen nep ingnang pon cheklo Directorate of Vigilance and Anti-Corruption abitung atum pinang an ajir kidinga popen rat lapen Jila Parisat klembang atum hinpen Goswami lapen sarkara puthak lamphoi kelong phai duktik anu alang itum song atangka ke klem itap lapen ki chopang lempo akoi serami ke jongpon dolo birda kiripon thulong atengke alang itum bangkini Jila Parisar long sai ke doan along setami tangka long li kulotante sai ta pachun pipon pedeti busi birta ripon long Stedex report, Caribbean Live.